Hello, so pite ho na bon chawin ka channel ka hinlim kit ovin zule tu ni chan gaya ka channel support himbol jing ho na chung chi uwa ke pa tho ka hin sai na hi zule tu ni ho a hi nupi Naovop laile ipibola gastric kinai ham chiding le hi cho phat na dinga chu point sagi zong i hin sai dingo a hi ipizia nupi Naovop ho hin gastric asunga hui anei nom di sat ham dile azi chu hormone change zi a hi in hormone change ititinga hi le ta sa a ke khial na za chom hum do ho ke sei na hi in vet sa na a cho ni dang laya asunga hi naw sen lo cho ai wanga naw a hin wa phana chu ni dang laya gang ta anamin ho zong chu to cho all ta hi hung mina pha zong lu zi ta cho hi chi hi phana chu digestion problem sunga bu amin ding banga hung min thelo tinga hi le cha ko na chu gastric asunga hoi do zia cha ko na chu sungnup lo na zong hum do zia hi ani na chu hi le naw bu ana hung ki zil pa chu ahung khan le dong zo ya isung lang zong hi igil pi hana igil jang hi zong le hin ahin to kha ahin ni kha tingai le he cha ko na zong hi isunga hoi hi nom zi a hi sunga gastric ako na ki vendo na ting chu akhana chu pi ham tile Naovop laile hin bu hi tam pi ta ni boloding thom cha a ne jing ding chuting le ibula a chu fiber tam na ho chu ne zin a phana hi aji chu fiber tam na ho hin isunga bu amin sa a chuting le bu hi amin ding dol pong ta amin sa thaya ko na chu hui zong hi gastric zong hi hlom zi a hi ani na a chun tui hi don chim se ngin a phai na hi tui don chim ti nga hi le isunga hui zong hi a hlom sa a hi cha ko na chu isung zong hi anup chom sa hi ali na a chun ine icha ho hi malcha tha zaw na to caffeine zaw na ho hi ine lo chanin a phai na hi anga na a chu bu ine ti nga hi le ibu isunga amin thaina dinga chu isunga digestion a thaina dinga chu ne le cha khat ga ne zi in a phai na hi ve sa na yogurt ki ti ho to hin bu ho ga ne tha in zong a hoi na hi agum na a chu na hi le fridge sunga ke koi tui vot hi a hi thai chana don loading in a phai na hi tui dona hi zong le normal tui ho don ding a hi lawa hi le alum hiu ho I dona hi le hi chu isunga bu min sa tu in apangin na hi asagi na a chun bune masang 30 minutes a khotui don loading chuting le bu ine zo 30 minutes zo ting le tui don loading in a pha in a hi I ham tia bune cha ya lo ne ding na na ya tui na do te anga ya hi le 50 ml hi donin a pha in hin la hi cha nga tam zo chu I don tinga hi le isunga hi bu amin dim banga min thailawa cha ko na chu gastric tam ta hi a hin sim do kit thai hi ti zong chu I heading ovin a pha in a hi ahile video achai changai hinvi ho zausi na chungchi uwa ke patho ka hin sayin chule na namun chi uwa dam se sela dingin daisa na ka hin thlani na hi